Rhagfyr yr un ar hugain, gwyl seryddiaeth a dathliad byrdydd y Gaeaf ar fferm Tyddin Môn. I'm Michelle Freeman, I'm the Chief Exec here at Tyddin Môn. We've been working with Menter and some of the partners to set up this event here on the farm to raise the profile of the dark sky and to also raise the profile of Tyddin Môn here within our local community. Noson hudolus o dan y ser, yn cerdded drwy erddi a llwybrau wedi goleuo. Clywir am chwedlau'r gofod gan Dark Sky Wales yn ei pabell seryddiaeth a hanesion gan storiwr brwd o amgylch y tân. Gyda cherddoriaeth gwerin, marchnad nadolig a bwydydd rhagorol, cafwyd noson arbennig i ddathlu awyr dywyll Ynys Môn. Mae'r rheswm cyfoeth naturiol Cymru efo diddordeb yn y prosiect yma ydy, achos mae yna bob math o pethau yn benefitio o rhan yr ffaith bod pobl yn troi goliadau ffwr. Ac os oes na light pollution dydwch, mae nhw'n cael ei effeithio efo'r light pollution. So mae o yn effeithio bywyd gwyllt lot, a dyna pam da ni yn involved. Da ni eisiau gweld lot mwy o pobl yn bod yn mwy ofalus efo kind of light pollution, really. Ac hefyd mae o'n really opsiwn da cael gweld y ser yn ystod y nos hefyd. So mae yna lot o bethau eraill ar wahân i'r bywyd gwyllt, wrth gwrs. It's been absolutely fantastic. There's not a parking space free. Everybody's had a great time. We've had folk music on the go. We've had forest walks. We've had telescopes. We've got the planetarium. The cafe's absolutely busy. Pottery wheel is on the go. We've got the donkeys and the stalls. Everywhere's just busy, and it's fantastic to see so many of the community coming here today to celebrate the solstice. This is the first of many other similar activities here on the farm. Cynhalwyd y noson hon gan Tyddin Môn, ar ran Menter Môn, Grŵp Busnes Awyr Dywyll Môn, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Adran Harddwch Naturiol Eithriadol Cyngor Sir Ynys Môn.